mun nyukruk kana puhurna hirup lain menang kahayang teu menang hayang komo nembung kedah nanti kodrat pangeran pusik malik na manusa aya uga na waroga geuning aya rasa sajatining rasa aya rasa sajatining rasa aya saksi diri tinu maha suci malati lingsirna wanci campaka ligarna mangsa diruk katungkul kata kuncinya nyata saya terima nikahnya kaituna nyalsanya pengarsanya dari tuna tenang nyalse ulah rusuh anu paling pokok nyata lafadna jelas saya terima nikahnya dan seterusnya mangga baru disebatkeun mas kawina baru tersebut mangga dan jelas lafadna jelas siap pengarsa saksinya upami dipandang peryogi diulangi nyarios lah Pak Haji banyak upami dipandang sah ya kita sahkan mangga setajen jam kubul dilangsungkan wabil khusus Bapak Wali pengantin pamagat Nandini bagi ulang sadana Bapak Saksi orang maskin ta'ud bismillah istighfar syahadat salam salawat ini tersebut Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Ananda Agus Herdiana saya nikahkan engkau kepada Lindi Herdiani anak kandung saya dengan mas kawin emas 20 gram dan uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Lindi Herdiani binti Bapak Herdian Purnama Bali dengan emas kawin perhiasan emas 20 gram dan uang tunai 1 juta rupiah dibayar tunai. Sah alhamdulillahirobbilalamin mangga urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair Allahumma ya Allah Allahumma alif baina Agus Herdiana wa Lindi Herdiani kama alafta Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khawarijatal kubra Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya Allah ya rabbal alamin. Agus Lindi
Alhamdulillah.